E matawara ana te rōpū kākāriki kia āroha te iwi Māori ki tā rātou kaupapa tiaki i te taiao. Mā kona ka whaiwhakaaro ngā Māori ki te tuku i warātou pōti ārōpū ki ngā kākāriki. Engari kei te pūrero ake te taniwha o te ao tōrangapū a Winston Peters i tōna rua, me te mea nei karere ki aia o tira ki tana rōpū o Aotearoa tuatahi kēpea, etahi o ngā pōti ārōpū a te iwi Māori. He wahine he Māori he manukura takirua, he kākāriki ana taua ki kaupapa. Ina ana matapae mo nā rangahau kōwhiringa pōti. It could well be a hard 3 years, especially if National gets in, because some of their policies are just so destructive. And we will need to deal with another government that is hostile to Māori interests for another few years. Nō reira hei tāna me takatū mo nā heipū o te āhua hurihuri o te ao tōrangapū. If National does lead the next government, then my job is to protect the Māori interest and the community interest as much as I can to stop National from its worst excesses. Ko te rōpū kākāriki pea kei te waimaria ki ngā tohu tōrunga, mō te pōti a pāti. Now we just need to maintain it over the next coming week. Hei tāna anō, kei rote te tūwehe o mana me te pāti Māori, ka hāngenge te reo Māori i rō whare pāremata. Now, the Greens have always been very strong on Māori issues. We've opposed both lots of confiscatory foreshore and seabed legislation. We support and have supported Māori in their actions and their desire for tino rangatira for sovereignty and self-determination. He toru tau e nohana i roto i te kore i nā ene kua hoki mai ki te hīkoi i te paparahi tōrangapū. Oh, look, we don't worry about those polls. We turn them upside down on election day because of hard work. I nā te ahua i putai nā tautohe i waenga i nā pāti iti inapō. Well, the Māori people know that when it comes to actually delivering on policies, rather than just talk, New Zealand First has got the record. I te tau 1926 ka riro katoa ia Aotearoa tuatahi nā tūru Māori. Engari ka hore i roa ka tanuku i te kaha o te kōrero me te iti o te hīkoi. Ahakoa tērā. People want proportional representation. MMP is not perfect, but it's far better than the rest. Mena ka ea tērā hiahia mai tēnei tū āna, e iwanwa nā rā kei te toe ki te kōwhiringa pōti. Tēnei Molyneux, te karere.